Sanibona, phinde nimikelele nje naleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora nangalesi sikhathi nangalolu suku nangale mini nangaleli simo sezulu. Sibonga umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu ongumnini mandla wonke, uNkulunkulu ongcwele, obabazekayo, oyisihlangu, olithemba, oyinsindiso, oyinkazimulo, ophakeme, ophezu kokonke, ongcwele kaSomandla. Simbonge ngakho konke asethe wasenzela kona, simbonge ngakho konke athi mesihlelela asihlelela okuhle ngaso sonke isikhathi. Simbonge ngakho konke aphinda siholelele kukona ukuthi sifinyelele, ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba, noma singahlela thina kangakanani, but uyena ovumayo ukuthi lento ehlelile yenzeke, uyena ovumayo ukuthi lento ehlelile ingenzeke, uyena onqabayo ukuthi lento ehlelile yenzeke, uyena onqabayo ukuthi lento ehlelile ingenzeke. So ngaso sonke isikhathi kumele hlezi sazi singabantu bakaNkulunkulu ukuthi uJehova kuphela onikeza igunya ngaphezu kwayo yonke into, uJehova kuphela owenza ukuthi uvuke wena ekuseni. Bebaningi kangaka abantu abangasurvivanga ubusuku bonke, bebaningi kangaka abantu abathe behamba in the spiritual realm baqede baphelela lapho kwanqunywa ikhodi le ehlanganisa umphefumulo uhlanganise nenyama, ukuthi noma usezweni lakamoya uphinde ubuyele enyameni yakho, because leyo khodi yanqumeka, ifana nomzanyana lo okwazi ukuhlukanisa noma ukwazi ukuxhumanisa umzali nomntwana. So uma ngabe inqunywe leyo khodi leyo, umunye useyedwa nomunye useyedwa, kanti manje sahlangene nikwazi ukuthi nidle ngomthombo owodwa. So nani sibantu bakaNkulunkulu kumele sibonge uJehova umdali wezulu nomhlaba ukuthi masisahlangene nemizimba yethu sisasalelwe ithuba, sihlalelwe isikhathi, sisasalelwe izinto ezinkulu ekumele sizenze ngaphambi kaNkulunkulu nangale thuba, nangale mini, nangale sikhathi, nangaleli hora, nangawo wonke amathuluzi uJehova umdali wezulu nomhlaba sesibusise ngawo. Uma ngikhuluma ngamathuluzi ngikhuluma ngamehlo akho, la kumele ubonelele izinto kumele uzenze, la kumele ubonelele izinto obhedile kuzona, la kumele ubonelele, la kumele ulungise khona. Ngikhuluma ngendlebe zakho lezo kumele ulalele, uzwe ulalele izwi likaNkulunkulu, ebese uyathobeka uthobela intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Ngikhuluma ngendebe zakho lezo kumele uqaphele yonke into eyikhulumayo, ukhulume kuyiqiniso ngaso sonke isikhathi, ukhulume okwakhayo ngaso sonke isikhathi, ukhulume kuwusizo ngaso sonke isikhathi, ukhulume kuzophulukisa ngaso sonke isikhathi, ungakhubekisi, kukhubekisa omunye umuntu, ongalimazi omunye umuntu enhlizweni. Ukhuluma amazwi nje, ukhuluma isinoma kanjani nje, ukhulume nje amazwi awukwangala, amazwi angcolile, amazwi abuhlungu athinta inhliziyo, but ukhulume amazwi azobakho omunye umuntu, because njengamanje siphila kwesizukulwane esiphethe depression, esiphethe i-stress, esiphethe ama-anxiety, ephethe zona zonke lezi zinto. Ngokukhuluma nje into encane nje ngenxa ukuthi babuthakathaka ngayo yonke indlela, umuntu selimele, umuntu siyakhala, umuntu sewukuthi usefisa nokuyibulala. Vele nina ningifuni, vele nina nihlezi nikhuluma nami, nikhuluma ngami izinto ezimbi, vele mina nihlezi ningijivaza, nihlezi ningidicilela phansi, vele mina ku-1 no-2 no-3 azijivaze yena, of which is exactly into enziwa isitha. But bakaNkulunkulu kumele hlezi sazi ukuthi isitha sihlezi sihlalele ukubajivaza abantu bakaNkulunkulu, sihlezi sihlalele ukuthi sikwenze uzisukele wena enkosini. And I'm talking this thing from ama-experiences amaningi njengoba sikhula enkosini simthanda uJehova, isitha sihlezi silwa ngaso sonke isikhathi, sizokutshela zonke izinto, senzela ukuthi kube nguwe, asizokususa sona, asizokwenza lutho, but sizokhuluma nawe, sikhulume bathi ngesingisi phecelezi manipulative words. Lawo ma-manipulative words iwona azokujivaza, akwenze uzisukele wena, uziqhelele wena kuJehova, and then wena uzobe usususe le protection le umdali wezulu nomhlaba akuprotecte ngayo, ayibekile, eyibekele ukuthi ibe usizo kuwena ngokuthi uzisukele wena. So sikutshela sithi ukuthi vele wena uyabheda, sikutshela sithi ukuthi vele wena ayikho lento yenzayo, sikutshela sithi ukuthi imimoya iyakubusana nani, sikutshele yonke into engekho right, sikutshele ukuthi yonke lento eyikhulumayo ingamanga, yonke lento eyikhulumayo inkohlisa, sikutshele everything. Sizama ukuthi singimanipulate ekuthenini wena ungeke uwazi ukuthi uJehova ungaphezu kwayo yonke into, ungeke uwazi ukuthi uJehova uyena odalile, ungeke uwazi ukuthi uJehova uyena ofanele ukwesatshwa kunokusaba yonke le mimoya, ukusaba wonke lamadimoni, ukusaba wonke lobumnyama, ukusaba bonke abathakathi, ukusaba zonke izinto, izambulo eziprofethi nayo yonke into, ebese saba kona, and then uzobe sekubusile ngaleso sikhathi. Because the more fisa wazi umuntu kaNkulunkulu, the more ukhula enkosini, uJehova umdali wezulu nomhlaba uyakubona,
and awubona yena yedwa, but namadimoni ayakubona, nesitha siyakubona, because what they do bantu baNkulunkulu ayikhothi nje from ama-lessons sike siwathole siwafunda ukuthi what they do kuthunyelwa idimoni thizeni elizohlala likumonithe likugade, wake wona liyagijima same time lihambe liyoreporta kwisitha, and then isitha mase sisireportile kona isona-ke esizokwazi ukuthi sikumangalele, and then sizoziletha amanye amadimoni angaphezulu azokumanipulate, azokutshela ngesono sakho, azokutshela ngobubi bakho, azokutshela ngokuhleba kwakho, azokutshela ngokuqamba kwakho amanga, azokutshela ngazo zonke izinto. But mina into engiyithanda kakhulu ukuthi masikutshela ngesono sakho kahle kahle siyakukhumbuza ukuthi phenduka, sona sitshela ukuthi sizokushaya ngakho konke lokho bese uyajivase kulale phathi, cha kahle kahle siyakukhumbuza. So isitha indlela esibhayisa ngayo, indlela esitshela ukuthi sikhaliphe ngayo, indlela esitshela ukuthi sinobuqili ngayo, ubuqili bayo kahle kahle kumele sibusebenzise against, sikusebenzise ngokuthi kusisize thina sizibuyisele enkosini, because masikutshela ukuthi wena njengoba uphuze kanje ufanele uNkulunkulu, yazi kumele wenze njani, kumele uthi okay ngoba ngifanele uNkulunkulu, mangiphuza Nkosi ngiyaxolisa ukuthi ngiphuze, ngicela ungiphe amandla ukuthi ngingabe ngisaphuza. Wena ufanele uNkulunkulu, wena usacabanga usazindla ngezinto ezibheda kanje, right, ngiyabonga, waziwa zongijabulisa ngoba Nkosi ngizindle ngongekho right. Nkosi ngicela ukuthi ungihawukele into ongayithandele, into ongayifisi, into ongathanda ukuthi ngiphile ngayo, into ongathanda ukuthi yenziwe umntwana wakho, ngicela ukuthi ungihawukele ungiphe amandla ukuthi ngabe ngisayenza leyo nto leyo. So bantu baNkulunkulu, kumangala kwaso sikumangalele ezindlebeni zakho, akube isikhumbuzo kuwena ukuthi uzisize, uzivuke, uzithathe, akube isikhumbuzo kuwena engqondweni yakho ukuthi hayibo kombe ngibhedile, kombe ngenza 1 no 2 no 3, hayibo kombe ngilahlekile, kombe ngisukile ebukhoneni baNkulunkulu. So bantu bakaNkulunkulu, maKristu, makholwa, more especially izithunywa zikaNkulunkulu, bonke abathanda izulu, abafisa ukungena embusweni wezulu, abazingcwelisayo bezingcwelisela uKristu, ngoba uyabuya uzolanda ibandla lakhe, uyabuya uzolanda abangcwele abakade benza intando kaNkulunkulu. Masizingcwelise njalo each and every day, alikho lamahala rezo, alikho usuku lapho khona uzothi hayi namhlanje ngiright. Every day kumele uzingcwelise, uqaphele yonke into oyikhulumile, uqaphele yonke into oyicabangile, uqaphele yonke into oyibukile, uqaphele yonke into oyilaleleyo, uqaphele zonke izinyathuko zakho, bese uyaqaphela, bese uyabuka ukuthi kombe uNkulunkulu yini athi akayifuni, kombe yini athi ayizonda, kombe yini athi uNkulunkulu singayibreak, kombe bethini imiyalelo kaJehova, kombe betheni ngo1 no 2 no 3. And ngokwazi konke lokho usukuhlanganisa, uJehova umdali wezulu nomhlaba uzokusiza, ebese uyazibuyiselela wena endleleni yakho, ngokuthi kube nguwe ovuma izono zakho, ngoba izwi kaNkulunkulu lesivumana izono nithethelelwe. Inhlanhla enkulu kangaka abantu baNkulunkulu masisaphila ukuthi sisangakwazi ukuthethelelwa. Inhlanhla enkulu kangaka abantu baNkulunkulu masisaphila ukuthi sisangakwazi ukuhlengwa. Inhlanhla enkulu kangaka abantu baNkulunkulu masisaphila ukuthi sisangakwazi ukuphulukisa. And another thing kumele siyazi abantu baNkulunkulu, siqonde ukuthi imimoya izokusinda ngaso sonke isikhathi, ukuthwalise, uzwe inhliziyo yakho ibuhlungu, uzwe ngazuthi ungakhala, uzwe ngazuthi, and then izokwenza ucabanga ukuthi ipresence yaNkulunkulu ayisekho kuwe futhi ngeke iziphinde ibuye, ngenxa ukuthi wena wonile wenza 1 no 2 no 3, okuyinto engamanga leyo. You just need to pray, uguqe ngedolo lakho ukuthi Nkosi kungani ngizwa lo muzwa lo, Nkosi kungani kwenzeka ukuthi mhlawumbe Nkosi khona into ezokwenzeka yini, mhlawumbe khona ozoshona yini, mhlawumbe khona kumele ngikwenze yini, mhlawumbe khona engakwenza ngakahle yini, Nkosi kungani usukile eduze kwami, Nkosi kungani ungishiyile. Uzibuze zonke lezi zinto and go back to umdali wezulu nomhlaba, go back to uNkulunkulu wakho. Ungasuki uthi ngoba nakho ngizwa lo muzwa, ngizizwa kanjena, bese uyalahla ithawula, bese uthi hayi ngcono ngivele ngibuyele etshwaleni, ngcono ngivele ngibuyele ukuthi nokuthi ngoba vele ngizizwa ngi-empty nanani. Cha, suke siqambela amanga, sikumanipulate so that uzosuka wena, uzisuse wena ebukhoneni baNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu usuke engekho kude, ila empela esuke seduzane nawe, ila empela kumele ukuthi umbize khona. Mawuzizwa unomuzwa, unomunyu, uzizwa uwedwa, engazuthi ungakhala, engazuthi ungenzela noma yini, ila kumele umbize khona ngampela uJehova, ngoba ila usuke umdinga khona ngampela. Kahle kahle uJehova umdali wezulu nomhlaba azakudedele konke lokho ukuthi kwenzeke. Usuke zama ukuthi afundise wena, usuke zama ukuthi akhumbuze wena, usuke zama ukuthi akutshele, akuyale ukuthi look mntanami, usuqhilile kimi, ususukile kimi, usu-attende futhi watolerate kakhulu imimoya yobumnyama engcolile engafanelekile. But namhlanje ngisakunikeza leli thuba naleli gunya lokuthi ubuyele kimi, because if umntwana ngaso sonke isikhathi onile kumzali, umzali uyamkhiphela ngaphandle athi uyoshawa umoya kancane, athi ukushawa imvula kancane, athi ushawa amakhaza kancane. Enzelani? Enzela ukuthi umntwana akhumbule ukuthi hayi ngeke mina ngisaseduzane noma bengagodoli kanje, mina ngisaseduzane nobaba bengiyakuzwa konke lokho. And then enzela ukuthi abuyele ekhaya, engabe sayenza le nto. Bake benzeni abelungu this thing ebizwa ngokuthi i-time out. If ingane besitoti yaganga bayihlalise lapha,
Athi hlala lapha for i-hour long, hlala lapha for 30 minutes walk, hlala lapha for or whatsoever isikhathi ongasihlala lapha. And mawuhleli lapha ubhorekile, mawuhleli lapha uyodlala, mawuhleli lapha wenza ilutho, uhleli nje kuphela. Ila kufuna khona umzali ukuthi umqondo wakho uthi ukubuya ubuyele ngakwena ukuthi hayibo ubhedile ugangile nanani. And then mase usubuya usukhumbula ukuthi yonke lento ade ngiyenza yikho right, uzoyishiya phansi. And uzokhumbula ukuthi ayingeke yazini ngenzile u1 no2 no3 ngawenza wrong. Ngaleyo ndlela ngeke angisafuni kwenzeke kanje. Angisafuni ukuhlala lapha mina. Lapha ngiyabhoreka, lapha ngidlali, lapha ngihleli nabantu, ngihleli ngedwa, lapha ngiyagodola, lapha ngiyalamba, lapha ngiyenethwa, lapha ngiyona yonke lento engingayithandi futhi engayithokozeli. So abantu baNkulunkulu temele siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba zonke izinto azivumela ukuthi zenzeke ezimpilweni zethu. Uzivumela ngokwenjongo eyodwa nje kuphela, injongo yokuthi sibuyelane naye, whether izifo, whether indlala, whether inkemba, whether nanoma yini esishayayo singabantu lapha emhlabeni, uyidedela ukuthi sishaye so that sizobuyela kuyena uJehova umdali wezulu nomhlaba, sizobuyela kuyena umdala wensuku, sizobuyela kuyena isihlangu sethu, sizobuyela kuyena ubaba oyingcwele ohlala ekhaya ezulwini obuyayo futhi obusayo. Ngoba mase kwenzeke konke lokho, mase ugula, uJehova ufuna ubazi ukuthi hayibo kumbe uyena omphilisi, uyena umqalisi, uyena umphelelisi. Mase usushayiwe lapha ngenkemba nahlaselwa, kumele ukhumbule ukuthi hayibo ngeke idwala lami lilodwa. Nkosi ngicela ukuthi ungilwele, nazi izitha zami zingivukela, nabo bubi bwanda, na impi imisa ngakimi, ngicela ukuthi ungisize Nkosi. Mayishaya indlala, ukhumbule uJehova, ukhumbule ukuthi nginedolo mina kumele ngiguqe ngalo, ngikhule ngithi Nkosi ngiyacela, ngilambile njengamanje Nkosi ngiyacela, ngidinga ukuthi njengamanje Nkosi ngiyacela. So bantu baNkulunkulu temele sihlezi siyazi siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi konke uJehova ukudedela ukuthi kwenzeke empilweni zethu ngenjongo eyodwa nje kuphela, ukuthi sibuyisane naye, ukuthi sibuyele kuye, ukuthi sethembe yena, ukuthi siphinde sikhale kuye, ukuthi simnxuse, simlande fresh. Ukhumbule ukuthi idolo liyasetshenziswa, ukhumbule ukuthi inyembezi ziyiswa kuyena, ukhumbule ukuthi umkhuleko kumele ukhuleke kuJehova umdali wezulu nomhlaba kuphela. Ukhumbule ukuthi njalo ukunxusa kwakho unxusa enkosini, not kwabanye abantu, not kwaba around wena, not kumphakathi, not kwabangani, but uJehova kuphela ukwazi ukulula isandla esilulela la ethanda ukuthi asilulele khona. Angabi uwena ozocabanga ukuthi okay kumele ngisizwe sibani nokasibana. No, wena tshela uJehova ukuthi Jehova mina ngidinga u1 no2 no3. Nkosi seku1 no2 no3, uyena uNkulunkulu ozosusa ipower yakhe aholele lo athanda ukuthi amholele ekuthenini afezekise isicebo lakhe ngokwezidingo zakho nangokwezicelo zakho. So imimoya demokhula kwezikamoya izohlezi izofuna ukukulwisa, izohlezi izokumanipulate, izohlezi number 1 ikugadile, babizwa kama monitoring spirit. And then mase sekugadile le monitoring spirit, every single step osithathayo, every single word ukhulumayo, every single thing oyibukayo, every single thing oyidlayo, every single thing oyilalelayo, every single way oyihambayo, it's going to be recorded. Bese kuyahanjwa reporting ngawo ukuthi usenze ukuthi, usekhuluma ukuthi, usehambe kanje, uselalela ukuthi, usenze ukuthi. And then mase kuthi oh kanti utholakala ngokuthi enye into masingabe amagala, masingabe ngabathuthumelayo, masingabe ngabalalayo, masingabe ngabangenalo ithemba, because ngaleyo ndlela ngale nkathi uthuthumela uyigwala wesisaba uyabonakala ukuthi okay lo ushawa ngokuthi, meshawa ngokuthi ulala mba, alale ngesisu, angabe sayenza lento kumele ngabe yenza, angabe samlalela lo Jehova ndini wakhe sisa sisho kanjalo, angabe samlalela lo nkulunkulu wakhe, angabe sayenza intando kaNkulunkulu. So njalo ngaso sonke isikhathi asimshaye ngakuthi ungabi na something ozoshawa ngayo bese uyavuma nawe, but yonke into kumele siyibeke kuNkulunkulu. There's every type of weakness lapha emhlabeni, there is every type of temptation, there's every type of sin. Kunalo lonke uhlobo lwezinto ongazanywa ngayo ukuthi ifinyelele kuwena. Kungazanywa ngendlala ukuthi melambile kanti ubehave kanje, kungazanywa ngabantwana ukuthi masishaye ingane zakhe kanti ungabashiya kanje, kungazanywa ngemali ukuthi kanti masithinte emalini zakhe wenza kanje, kungazanywa ngomuzi wakho ukuthi kanti masinyathela umuzi wakho kanti uba nje, kungazanywa ngecleanness yakho ukuthi kanti uyithanda kakhulu ukudlula kanje. But yonke into masibe mahlomeka, yonke into masiyibeka kuJehova, yonke into mangabi nento ezoba yigugu kuwena,
okudlula uNkulunkulu, because if una something tangible ezoba igugu kuwena ukudlula uNkulunkulu, ukudlula isikhathi saNkulunkulu, ukudlula intando kaNkulunkulu, ukudlula ukwenzela uJehova everything akuyaleza ngayo, nayo ke into besitholakele ngempilo yakho. If izoba nento ozoyesaba uthi ngeke phela kumele senze ukuthi awukuyaphoqa nani ukuthi nokuthi siqedile, you're done and dusted. Mila khona imoya sizobona khona ukuthi oh kanti plan A awusebenzanga, plan B awusebenzanga, kanti plan C uyasebenza, kanti utholakala ngokudla, kanti utholakala ngenyama, kanti utholakala ngo-1 no-2 no-3. Usho ukuthi nje mina ave ngiyithanda into yokuthi oh right, uzonikeza leyo nto leyo. Nkosi yami ave ngiyithanda imali, all right, ungawiniswa ngisho ilotho khona just so that uzosuka ebukhona baNkulunkulu, just so that ungeze umlalela uJehova umdali wezulu nomhlaba. Mina ave ngimthanda uma wami, mase kuhamba uma wami nje, and qaphele bantu baNkulunkulu, zonke izinto ozikhulumayo, zonke izinto ozikhiphayo, zonke izinto osho ngazo ukuthi u1 no-2 no-2 ukuthi izona zonke izinto zohlezi ulwisa ngazo ukuthi ngoba ufuna ukuthi asimnike, ngoba ulangazela ukuthi akanikeze, ngoba ufisa ukuthi akanikeze, bese ke leyo nto leyo kumele kukhande show ukuthi wena awusasondela noJehova umdali wezulu nomhlaba, but uyaqhubelana naye 100% and for good. So masazi ukuthi uJehova uzosilwela ngaso sonke isikhathi, bathi nothula nina. So yonke into kumele siyidedele kumdali wezulu nomhlaba asenzele yona. So bantu baNkulunkulu, kuhlezi kumnandi ukuthi sihlangane ngalesi simnandi emangalisayo indaba ezinkulu zombuso kaNkulunkulu, zombuso wezulu. Lezi izindaba ezisikhanyisela yonke into, lezi izindaba ezisibizayo thina sonke, ngoba uKristu selilungisile itafula elide elungenamkhawulo, elilungisela abangcwele bakhe abadelile yonke into ezweni, bangakuthanda ukuphila kwabo, baphila impilo yobungcwele, badela yonke into engcolile engabangcolisa, badela yonke into enengekayo engabenza ukuthi ngaso sonke isikhathi bangapheleliswa ebukhoneni baNkulunkulu. Whether utshwala buyangcolisa babudela, whether izimpahla ezifishane zikwenza ukuthi uhokayise abanye abantu bese kugcina kuze kungena inkani okugcina uzungcola ekugcineni kosuku mase usujolile wananani bese bakiyeka konke lokho. Whether ukudla okunganengekayo okungafanelekile sekujoviwe kunazo zonke lezi zinto bathi siyakudela konke lokhu thina sifuna wena Kristu. So lela tafula it's already prepared for abantu abanjalo, okudinga ukuthi silangazelele, sisebenzele, senze konke okusemandleni ethu ukuthi sifinyelele enkazimulweni. Ngoba lithi celo enkazimulweni, 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 athanda ukumbona enkazimulweni. Enkazimulweni akekho ungathanda ukumbona. Yikho ngaso sonke isikhathi inhliziyo yami igcwala umunyu if abantu bekushaya indiva, bekushendeza kangaka okaNkulunkulu. Ngoba abantu baNkulunkulu uNkulunkulu kubalekile ngendlela eyisimanga, kusemqoka nsuku zonke zokuphila kwakho, kusemqoka mihla yonke yokuhamba kwakho, kusemqoka each and every second, ngoba isecond nesecond kuphuma isidumbu lapha emhlabeni. Lama second amangako usuwasurvivile wena, cabanga. Lemizuzu emingako usuyisurvivile wena lapha emhlabeni usaphila, khona umuntu ongasurvivanga, khona umuntu ongaphilanga, khona umuntu ongaphulukiswanga, khona umuntu ongakwazanga ukuthi agcine yenzile into ade ethanda ukuthi ayenze. But wena usakwazi, but wena usakwenza, but wena usaphila, but wena usakwenza konke. And abantu abaningi into abaleka uku-understand ngaso sonke isikhathi ukuthi ithuba leli bantu baNkulunkulu, ithuba leli usahamba, ithuba leli usasebenzisa izandla zakho zisanyakaza kanje,
Ithuba ileli usakhuluma ngey'ndebe zakho ukuthi ngisangamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ithuba ileli ngamehlo akho usangakwazi ukuthi uthathe incwadi engcwele uyifunde. Amahubo 63 kulangazelela uNkulunkulu. Uyifunde umlangazelele ngampela. Ithuba ileli usanezinyathuko, usanezinyawo ungakwazi ukuthi uhambe ufinyelele lapho uthanda khona. Ithuba ileli usanezindlebe usangakwazi ukuthi uma uhlele enkonzweni ulalela umfundisi bese kakwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi izwi kaNkulunkulu lifinyelele kuwena bese uthola ukuphulukiswa ngaso sonke isikhathi. Ithuba ileli bantu bakaNkulunkulu usanakho konke. Yabona umuntu osesibhedlela akasenalo leli thuba yena lokuthi ame ngezinyawo kanje ahambe adle into ayithandayo. But wena usanalo, uhleli kwingqovungqovu ye-couch ekhakini, ubuka i-TV into oyithandayo, uthatha i-remote yakho ye-DStv yakho uyashintsha yonke into oyithandayo. Uthi uma ucabanga ukuthi Nkosi yami ngingadlani, uthi uyahamba uya ku-two door fridge yakho ukhetha into oyithandayo ushiye ongakuthandi. But khona umuntu othefisa ethi yazi ngazi ukuthi ngadla inyama yenkomo, kuthiwa lalela uzodla iklabishi thanda ungathandi. Athi yazi ngazi ukuthi ngingazidlela nje namhlanje inyama ngaphakathi, walalela uzodla ubhontshisi inyama ngaphakathi esanda kwenzani, wazini wena inyama ngaphakathi. Leli thuba abantu baNkulunkulu sanalo lingqezi vele. Ithuba elikhulu abalifisayo bangale kwethuna. For a matter of fact nje ngeke ngabona isibonakaliso mhla kabani namhlanje, mhla ka-11 or mhla ka-12. I had isibonakaliso nje last week. Kuzosa kube yisabatha. So if namhlanje ku-Monday kumhla ka-11, Sunday bekumhla ka-10, kuzosa kube yisabatha kumhla ka-9, futhi kuzosa kube umhla ka-9 November. Ngibona ephushweni omunye nje umfana washona kudala. No, akukho kudala kakhulu, approximately 2 to 3 years. Mangimbona usekhaya kubo egcekeni. Azame ngazuthi weqa ucingo nani. Ezama ebuka abantu abasaphila ukuthi benza njani. Mibabuka ukuthi okay bahamba, ahambe naye. Ababuka ukuthi okay bayadla, athi uyazama ukudla kudleke. Ebabuka ukuthi benza ukuthi athi uyazama, uzama ukubheka ukuthi iyiphi into abayenzayo. Because bona basakwazi ukuyisiza. Bona basakwazi ithuba, basanethuba. Bona basakwazi ukwenza 1 no 2 no 3. Ebese siyazama ukuthi enze lokho, but kunhlanga zimuka nomoya akusizi ngalutho njengamanje because usengale kwethuna, sekuphelile ngempilo yakhe. It's just like nizothi nisebenza ningabantu, nisebenza kwi-construction company. Niyasebenza la nixova udaka, nenza ini kwakhiwa imall nazo zonke lezi zinto. Uthi wena masuxoshiwe ebese uthi uyayenza le nto mhlawumbe uyenza suyenze ekhakini, ubhizi uyakopela kwabasasebenza lapha. Obviously ngeke uzowenza njengabo. Kuyafana ngisho ungathi uyazama ukwenza, uzozuzana lutho. You can just copy and copy kusale kanjalo. But bona bebezuza behola imali o10,000 20,000 because bebesasebenza besanegunya. Wena usuyazenzela nje ekhakini ubhizi yakopela, akopeleke futhi kwenzeka yonke into ngendlela engekho right. So bantu baNkulunkulu siphila isikhathini esimbi, isikhathini esibuhlungu, isikhathini sobumnyama. Engihlezi ngifisa ukuthi abantu bahlezi beqaphelisisa ukuthi uhambaphi, qaphelisisa ukuthi wenzani, qaphelisisa yonke into yakho kusenamhlanje. The reason why uNkulunkulu endalo ezinomhlaba ehlezi njalo sibonisa izinto ezenzeka ngale kwethuna, it is because ufisa us understand ukuthi ngale kwethuna kukhale sikabani isicathulo. Ngale kwethuna akhale lesicathulo sakhe sikhale emzini wakho njengamanje ukuthi lalela ku-1 no 2 no 3 akho umuntu ozoyisabatheni sihamba semcimbini siwenza ngale kwethuna kukhale sikababa uNkulunkulu isicathulo ukuthi ya wena uphila yiphi impilo emhlabeni, ya owenzani, ngangikubekeleni, ngangithe phila kanje, ngangithe enza kanje, ngangithe fundisa kanje, ngangithe hamba kanje, ngangithe yala kanje, ngangithe enza 1 no 2 no 3. Kukhale sikaNkulunkulu isicathulo, thanda ungathandi. Kukhale sikaNkulunkulu isicathulo, khala ungakhali. Kukhale sikaNkulunkulu isicathulo, uyazibhuquza, uyahayiza, wenza kuphi. EsikaNkulunkulu kuphela isicathulo esikhalayo ngale kwethuna, hayi esakho. Soze kwabe isakho futhi. But kuyohlezi kuyisicathulo sikaMdali wethu nomhlaba.
esohlezi sikhalela ukuthi kube njani, sikhalela ukuthi abantu kucace ukuthi kahle kahle ubani odalile, wabani umhlaba. So ukuphila lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu, it's always an opportunity of a lifetime. It's always an opportunity for wena ukuthi ukwazi ukuthola uphulukiso, for wena ukuthi ukwazi ukwakha indlu yakho yangale kwethuni, because it's all about building izindlu zangale kwethuni. It's all about ukuzakha, and akekho ozokwakhela. Lalela, akekho ozokwakhela. Ngikuthembisa uma wakho, ngikaza kwakhela. Ubaba wakho cha, ngikaza kwakhela. Udade wena cha, ngikaza kwakhela. Nomfundisi qobo lwakhe cha, ngikaza kwakhela. Prophet wakho cha, noma engakutshela zonke indaba zakho ngeke aze akwakhela. Ibishop lakhe enkonzweni inhlobo soze ngisho unganikela ngo10,000 njalo every week, ngeke lizikwakhela. But umuntu ozozakhela uwena, ngezenzo zakho, ngendlela ophila ngayo, ngendlela olalela ngayo, ngendlela othobeka ngayo, nangendlela osaba ngayo uJehova umdali wezulu nomhlaba. Uwena ozozakhela indlu yakhe ngale kwethuni. Kodwa uma ungayakhanga, waziphilela ukutanasa, wazihlalela isonweni, wazibhemela, waziphuzela, wazifebela, waziqambela amanga, waziphingela, wazenzela konke ngokuthanda kwakho nangokubona kwakho emhlabeni kaJehova umdali wezulu nomhlaba, angeke uze ubone umbuso wezulu, angeke uze ukwazi ukuthola ukuphulukisa, angeke uze ukukhululeke ngale kwethuni, phela uzokhala. Yabo le mvula esinethayo uzonethwa yiyona, kuzodependa ukuthi uzolahlwa kuphi, because ziningi izindawo zokulahlwa kwabantu abaningi ngalena kwethuni. Ngokwezenzo zabo, ngokwenkanuko zabo, ngokwezono zonke abazivumelile ukuthi zihlale zizike kakhulu kubona kunaqala. So ngale nkathi kuzika zonke izinto ezimbi ezingcolile ezingafanelekile zizika kuwena, zizike empilweni yakho, bese uzika kanye nazo. It's like uyasinka ke, uyasinka shona phansi. Uvumele lento ukuthi kuthwalise kanzima, uvumele lento ukuthi igqilaze, uvumele lento ukuthi yenze nanoma uyazika konke. And then mase sikubusile lento bese uyacwila, uzoguliza bese uyacwila. But sidinga ukuthi uthathe lo mthwalo, uthi Nkosi ngicela ungithwalele wona. Thatha lo mthwalo ukuthi uzobhema noma ungasathanda, Nkosi ngicela ungithwalele wona. Thatha lo mthwalo ukuthi Nkosi angisathanda ukuphinga, ukuthi Nkosi ngicela ukuthi ungithwalele wona. Ngicela ukuthi ungikhulule lolu hlobo lokufa. Ngicela ukuthi ungikhulule lolu hlobo lokunengeka. Ngicela ukuthi ungikhulule lolu hlobo lwempilo engasayithanda, engasayifisi. Ngikhala kuwe kuphela Jehova. Uwe wedwa ithemba lami. Ngithembele kuwe kuphela simakade. So ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora into engifisa siyazi siqonde kakhulu ukuthi lapha emhlabeni umazenzele, lapha emhlabeni umayiphilele, umayifele. Singacabanga ukuthi uku-attenda emabandleni, sorry, ikona sosingenisa embusweni wezulu, ngeke. Singacabanga ukuthi ukufika each and every Sunday enkonzweni ikona uzokwenza uqualify ukuthi ungene embusweni wezulu, ngeke. Iyo into ezokwenza ukuthi uqualify ukwenza intando kaNkulunkulu qha, ukuphila ubungcwele qha, ngoba uKristu uzela abangcwele qha. But uma ungaphila ubungcwele, wenze yakhe intando, wenze kwakho, kwenza ukuthanda, uhamba ngezakhe inkanuko, ngeke. Bayakhala abantu ngale kwethuna. Bayakhala amadimoni, kunezihlobo eziningi zokulahlwa. Ulahla khona lapha emhlabeni uzwele konke abantu abakuzwayo. Ulahla esihogweni ushe ungqongqe. Ulahla ngaphansi ethuneni lakho, umphefumulo wakho uvuse khona lapha. Ulahla ngazo zonke izindlela eziningi ezingathandeki, ongeke wazifisa ngelinye ilanga. Ulahla ngakho konke okubi ongeke wakuthanda. But ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba akathanda ukuthi ulahlwe isithandwa sakhe. Akathanda ukuthi ngelinye ilanga kuphele kanjalo nje ngawe. Lelizwa namhlanje sakubiza ethi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengo nisindiswe nibhabhadiswe, nithole ukuphulukisa. Ngoba ukufa kuseduzane kakhulu kunaqala. Ngoba zonke izinto sezenzeka isidom kanjani. Bantu baNkulunkulu masazi ukuthi
lilodwa kuphela ithemba, lilodwa kuphela idwala, sisodwa kuphela isiphephelo, wetbiyedwa kuphela umsindisi, sisodwa kuphela isihlangu kunguJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngaphandle kwakhe akekho omunye umsindisi, ngaphandle kwakhe alikho elinye idwala, ngaphandle kwakhe alikho elinye ithemba, ngaphandle kwakhe akekho omunye umkhululi, ngaphandle kwakhe akekho omunye, kasoze abikho. Enongumqalisi nomphelelisi wezinto zonke. Ithemba lethu kumele silibeke kuye kuphela, ngoba ngaphandle kwakhe singenze lutho. Ngisho singayitshela ukuthi sihlakaniphe kangakanani, but iqiniso lithi asihlakaniphanga nakancane, asazi lutho. uJehova kuphela wazi konke, uJehova kuphela ubonelela konke, uJehova kuphela oyisihlangu, uJehova kuphela olidwala, uJehova kuphela oyinsindiso, oyinkazimulo, uyena kuphela ongcwele. Yabona nje bekwazi ukubonelela ikusasa lakho, ubonelela ukuthi libe usizo kuwena, bese nawe udlala indima yakho ukuthi ulalele konke uJehova akuyeleza ngakho, uphenduke, wenze yonke intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini, khona uzothola ukusindiswa nokuphulukiswa ezintweni zonke ngaso sonke isikhathi. Kuningi abantu baNkulunkulu esibhekana nakho, ziningi izimpi, kuningi ukushawa, kuningi ukuhlaseleka, but kumele ulwe ngamazwi kaNkulunkulu. Iqiniso livame ey'ndebeni zakho ukuthi kahle kahle lalela, mkhulu ongakimi niwasezweni, mkhulu engimkhonzayo kunalo wehla wenyuka lapha emhlabeni. Mkhulu uJehova ngaphezu kwamadimoni, mkhulu uJehova ngaphezu kwemimoya, mkhulu uJehova ngaphezu kwesitha uqobo lwazo, mkhulu uJehova ngaphezu kwabathakathi, mkhulu uJehova ngaphezu kwamasathanisti, mkhulu uJehova ngaphezu kwakho konke okukhona, ngoba yena ungumnini mandla wonke, and mkhulu ngaphezu kwako konke abantu baNkulunkulu. Kumele simthembe, simthande, kumele simkhonze, senze intando yakhe, sigcine bonke zonke iziyalo zakhe, bonke ubufakazi bakhe, konke asiyalezile ngakho, konke ahlezi njalo uJehova esiyaleza ngakho, ngoba usiza thina. Yonke into yaleza ngayo la emhlabeni ezoba usizo kuwena, ezosiza wena ekuhambeni kwakho izinyathuko zonke. That is why njengamanje imiyalezo kaNkulunkulu isiqondisa ngqo indaba, isiqondisa ngqo kumuntu, ucaca ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe, ucaca ukuthi uJehova ukhulumani, uthini kuyena, kucaca ukuthi kumele kwenzakaleni futhi. So siqondiswa ngqo ukuthi lalela isono, isi-1, 2, no-3. Lalela wena uzofa ngenxa yokuthi uyabhema, lalela wena ngeke uzukuthola ukuphila okuphakade ngenxa yokuthi usagqoka ibhulukwe, lalela wena lezo zinkophe zakho. Siqondiswa ngqo, because abantu bayitshela ukuthi inkolo it's all about ukuthi umfundisi ufika washumayela lapha wakhuluma wonke amagama amakhulu, zonke lezi zinto lezi, bese abantu baqhubeka bahlala ezonweni zabo, bavame benze zonke izinto. Cha, njengamanje it's all about ukuthi uqondiswe wena endleleni zakho zonke, because yona ndlela yakho leyo izodetermine ukuthi uzothola ukuphila okuphakade noma uzothola ukufa, ukubhujiswa. Izona zonke into zenza namhlanje, izona zonke izinto kade uzenza izolo, izona zonke izinto zenza kuthagi, izona zonke kade uzenza ngalela langa, izona zonke lezo zinto ezokwenza ukuthi ucacisele ukuthi kuzokwenzakalani ngempilo yakho, ucacisele ukuthi kuzokwenzakalani ngekusasa lakho, ucacisele ukuthi kuzokudecidewa ini ngawe. Njengoba kade ngisho ukuthi sonke sibhizi sihlele sakha izindlu zethu zangale kwethuna. Sonke siyazi ukuthi the only way ukuthi wakhe something ukuthi ube nayo yonke imaterial angithi, ukuthi ube nawo wonke ama-resources angithi, ukuthi ube nakho konke okudingayo. Number 1, ukuze wakho udinga imali, udinga ama-blocks, udinga zonke lezi zinto, but ngeke uzokwazi ukuthola ungasebenzi. Kuzokuthola ngokuthi ukwazi ukuthi usebenze, mhlawumbe usebenze spa, bese uyahola, uyisave imali, uyisevelane ukuthi ukwazi ukuthi uyothenga ama-blocks. And then njalo ngenyaka if imali yakho uzongayispendi kabi, uzongayispendi ngey'nkanuko zakho, uzongayispendi ngezinto oyithandayo nani nani, but uzoyispendi ekuthenini uhlezi njalo uyibeka, uyazi ukuthi uyabeka, mhlawumbe uyaphosa lapha kwa-Bill Gates, uyaphosa laphayana uthi okay sengitholile amaplanka, okay sengitholile ipikile, okay sengitholile manje usimende nani nani, ulibele uphosa esivavaneni, ulibele uphosa, ulibele uphosa, ulibele uphosa. Ngaleyo ndlela uzothi mase
sekuphelele yonke imaterial yakho, ebese kuyaqala-ke sekuyakhiwa-ke manje wakhe indlu yakho iziphelele. Bese ubona ukuthi okay isiphelele, ake ngithenge i-roof, ngifake i-roof manje, qeda ukufaka i-roof ake ngipende manje indlu yami, qeda ukuyipenda-ke singalunga singahlala-ke njengamanje ngobani indlu yami isiphelile, isilungile, isi-right. Okuyiyona nto esihlalela ukuthi siyenze lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu, ngezandla zakho, ngey'nyawo zakho, ngey'ndebe zakho, ngakho konke onakho uhlalela ukuthi wenzeni ngezandla zakho, uhlalela ukuthi usize abampofu. Ngaleyo ndlela ubhizi uyayakha indlu yakho ngale kwethuna, uhlalela ukukhuluma iy'ndaba ezinkulu zikaNkulunkulu ngokuba isithunywa. If uyisithunywa-ke sisebenze ngendlela ongasebenza ngayo ukuthi utshele abantu iqiniso. Ngaleyo ndlela the more uletha ama-souls ekhaya ezulwini, the more uNkulunkulu ekuxabeza. Uzakhela kanjalo indlu yakho, uyakha ngezenzo zakho zokulunga, uyakha ngezenzo zakho zokwenza intando kaNkulunkulu, ngokumlalela, ngokumthobela, because uJehova umdali wezulu nomhlaba ufuna ukuthi simesabe. And yonke lento ihlezi ibhenefitha thina abantu baNkulunkulu, engifisa siqonde ngale nkathi usaba uJehova kubhenefitha wena ngoba uzuza ini? Uzuza ukuhlakanipha. Ngale nkathi umthobela uJehova wenza yonke intando yakhe, umlalela, kuzuza wena because uyathoba. Bese usuthobile ugixabezwe ngezibusiso. Ayikho ingane ethandeka njengengane ethobekile. Akekho umuntu othandeka nje umuntu othobekile. Fana nowesifazane, if ethobekile abantu besilisa bayamthanda, bamthandela umshado. If uthobekile uyathanda, uthandelwe izipho. If uthobekile uyathanda, uthandelwe konke okuhle ngaso sonke isikhathi. So uJehova engahleze ekuthandele okuhle, ehleze kwandisela, ehlezi enza konke okufanelekile okuzokujabulisa nawe kusasa if umkhonza uJehova umdali wezulu nomhlaba, ngoba uyathanda ukubatshazwa, uyathanda ukukhonzwa. Fana nobaba emakhaya bathanda ukubizwa ngey'thakazelo. Hawu Nkosi yami, hawu wena omhlongo onjomane, wara ajabule umuntu azizwe ewuyena. So noJehova mase simkhonza sithi uNkulunkulu unamandla, mqalisi, imphelelisi, alpha no omega, sithandwa sezulu, siphephelo dual, ulibele umbiza, umbabaza, umbonga. Ukuthanda kona lokho uJehova umdali wezulu nomhlaba iyona nto imthokozisa, imthabise, besimenza leyo nto leyo ukuthi sisondele eduze kwakho, ukuthi umntwana wami uthini, umntwana wami ukhala ngani, umntwana wami udingani, umntwana wami ushoda ngani. Ngaleyo ndlela izidingo zakho zizohlezi zinakekelekile, izidingo zakho zizohlezi zisesimeni, izidingo zakho zizohlezi zisemqhini ngaso sonke isikhathi. Why? Because wena wethobekile, wena ukhonzile, wena wenze yonke into othanda ukuthi yenziwe. Kahle kahle ngihlakaza uDuteronomy 10 verse 12 bantu baNkulunkulu ukuthi manje-ke Israyeli uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe, ngoba uJehova uyasitshela ukuthi umthetho wakho ufunani kithi. Uyasitshela ukuthi kahle kahle ulindeleni kithi. Uyasitshela ukuthi ufuna simesabe, uyasitshela ukuthi ufuna simthande. And uJehova uthi simthande ngey'ngqondo zethu zonke. Uyazi ukuthi uma umthanda ngengqondo yakho yonke awuzohlezi udlinza ngezinto ezokudalela i-stress o-anxiety o-depression nani, but uzohlezi udlinza ngezwi lakhe. Bese uqaphela ukuthi umthetho wakhe ugcine isho njalo encwadi yamaHubo oqala ukuthi bobusisi yokuthokoza kwabo semthethweni kaJehova, bazindla kumthetho kaJehova ubusuku nemini, banjengesitshalo esitshaliwe ngasemfuleni, oqaba laso lingabuni, kepha sithele iy'thelo njalo. So ngale nkathi uthokoza wena wethaba ngomthetho kaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, ingaleyo ndlela-ke usuzotshalwa kube isithelo esihlezi njalo siqhakaza. Ngobani? Uthabe ngomthetho kamdali wezulu nomhlaba, uthabe ngekuthaba ngakho. Athi simthande ngey'nhliziyo zethu zonke, because uyazi ukuthi uma sithathe iy'nhliziyo zethu sayibeka kuyena, sathi Nkosi please vikela nazo iy'nhliziyo zethu, uzoyivikela nangampela. Ungayiniki lelo phara lelo lababa wengane olibele umlandela ngenkani ebetshengisa ngezenzo zakho ukuthi akakufuni kangakanani. Inhliziyo yakho izohlezi iphukile, inhliziyo yakho izohlezi ibuhlungu, wena umthetho wakho uzohlezi ukhala, wena kahle kahle uzohlezi ulusizi, wena kahle kahle ayikho into ethabisayo nejabulisayo ezoba nomthelela empilweni yakho noma ezokwenzeka. But yonke into kuwena izohlezi usizi, yonke into kuwena izohlezi ubuhlungu, yonke into kuwena izohlezi ingekho right. So bantu baNkulunkulu kumele hlezi siyaziqonda athi simthande ngemphefumulo yethu yonke, ngoba uyazi ukuthi umphefumulo wakho uyigugu, futhi ngaso sonke isikhathi kumele ugcine ufinyelelile ekuphileni okuphakade. So wenza njani? Babe sethi sigcine imiyalelo yakhe, ngoba futhi imiyalelo yakhe ayinzima, ngoba ufuna kusizakale thina. Ngoba uma sigcina imiyalelo yakhe ithina sisizakala, isihlalisana ngokuthula nomakhelwane.
ithina esizakalayo masingebi singayi emajele, ithina esizakalayo masingaphingi singalanda izifo siyilande siyibeke la, sigulise imindeni yethu, sigulise abantwana, sigulise zonke izinto, kwenzeke into ingxubevanga nje. Hlezi kunokuxokozela nje ekhaya, hlezi nokuxokozela emndenini, hlezi nokuxokozela engqondweni yakho, hlezi nokuxokozela ngaphakathi la, ukuxokozela zonke izinto ngazo sonke isikhathi. Konke kuwusizo kithina abantu baNkulunkulu. Konke kuhlezi kuzolapha thina indlela thizeni somehow. Kuzohlezi kuphulukisa thina noma ingayiphi indlela. Ngokusiza nangokukholwa uNkulunkulu umdali wethu nomhlaba. So kuningi hlezi sibhekana nakho. Kuningi hlezi sikubona. Kuningi hlezi kushwakathela. Kuningi hlezi kusidalela usizi. So kumele masiqaphele singabantu ukuthi simkhothamele uNkulunkulu ngokuphelele. Simthanda uJehova ngakho konke esinakho. Sigcine imiyalelo yakhe. Senze konke singakwenza so that uJehova umdali wethu nomhlaba ezohlezi seduzane nathi. Otherwise yithi sovula intuba, esovula isango thuba umnyama ukuthi ungene buthi khala kathana. Qaphela izinto esikhulumayo. Qaphela izinto esizibukayo. Qaphela lezi ezilalelayo. Qaphela ukukhandleka kwakho. Qaphela ukulangazelela kwakho. Qaphela izenzo zakho. Qaphela ukuhamba kwakho. Qaphela yonke into. Ungazingcolisi emphefumulweni wakho. Ngoba ngokungcola ngaphakathi lakho, that is when umdalo wezinomhlaba engeze zizokwazi ukuthi asondele eduzane nawe. Ngoba ngokuzingcolisa uqobo lwakho, that is when umdalo wezinomhlaba engeze ukwazi ukuthi aphelise icebo lakhe ngempilo yakho. So bantu baNkulunkulu kuhlezi kwenkulu lemangalisayo intokozo ukuthi sikhulume ngalezi zindaba ezinkulu ezimnandi ezombuso wezulu. Ngoba indaba esemqoka iyodwa. Ithi bantu phendukani. Ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlenge nisindise nibhabhadise. Ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Wena kuphela ungazisiza. Wena kuphela ungaziphulukisa. Enye into bantu baNkulunkulu, abantu sebefuna injabulo lapha emhlabeni ngazo zonke izinto ezikhona eziphathekayo. Kanti ayikho lapha injabulo. Bafuna injabulo ngophuzo namandla. Ayikho lapha injabulo, khona ukufana kuphela. Bafuna injabulo ngemijolo. Kanti ayikho lapha injabulo, khona izifo nje kuphela nosizi. Bafuna injabulo nongokudla. Kanti ayikho lapha injabulo. Mase sekuphelile futhi ukudla endishini yakho awusajabuli. Bafuna injabulo ngayo yonke into ekhona. Ngama chips mase sephelile awusajabuli. Bafuna injabulo ngojuice, uphuza ujuice, yazi ave ngokuthanda ujuice ukuthi mase sophelile futhi awusajabuli. Bafuna injabulo ngezinto ezimnandi, upizza, burger, mase siphelile lento awusajabuli. Bantu baNkulunkulu injabulo yangampela itholakala kuKristu Jesu. Ngoba zonke lezi zinto eziphathekayo ezikhona lapha emhlabeni azisizi ngalutho. Ziyaphela, ziyadlula. Fanelekile ukuthi siyifundise, and which is one thing bantu baNkulunkulu uNkulunkulu ayitshela manje enhlizweni yami ukuthi yona indlela esithi simanipulate ngayo abantu. Qale singimanipulate ukuthi wena welutho, uJehova akakufuni, uJehova ukude nawe, uJehova 1 2 3, uyazi ngcono vele uyophuza. Bese uthatha ukuthi hayi vele mina ngisehluleke nje empilweni, vele mina ngiyazama akwenze kulutho, vele mina angikholwa, vele mina ngo1 2 3, bese nawe uyazinikela kuleyo nto leyo. Kanti cha, uzinikele esitheni kahle kahle. Sisuke sithi come la, come ngikulindile. Sisuke sithi woza la, vele wena kuthanda ukuthi, vele wena ukuthi nokuthi. And the very unfortunate part kuzo zonke lezi zinto abantu baNkulunkulu ukuthi mase sucwilile wagwiliza kuzona zonke lezi zinto, awuphinde ukuthola ukuphulukisa kusasa. But ngale kwethuna ila khona le moya esukhuluma nawe live, usuyibona ngamehlo. Le kade ikhuluma nawe ithi enza lento, usuyibona ngamehlo ke manje. Ithi phuza lento, uyayithanda. Usuyibona ngamehlo ke sikuphuzisa ngenkani. Ithi idla lokhu, uyakuthanda kade ukudla emhlabeni, usubona ngamehlo ke manje usukwenza noma ungasathandi. Ithi phinga manje, uyakuthanda, usuyibona ngamehlo ke manje
kuningi abantu baNkulunkulu, kuhlezi kukuningi esithi siyalwa ngazo zonke izindlela, and siyalwa namakholwa, siyalwa nabangcwele, more especially abenze intando kaNkulunkulu, more especially abagcina imiyalelo kaNkulunkulu, more especially abakhandlekela ubungcwele, more especially abadilile konke ukuphila kwabo, baphila impilo yobungcwele lapha emhlabeni, abangakuthandanga, abangafuni lutho. Sihlezi sizama something e-tangible ephathekayo, ukuthi masingazama ukuthi singamlwisa ngokuthi masingenza 1 no 2 no 3 but ungavumi. Hlezi uzazi ukuthi usempini, hlezi uzazi ukuthi mina hlezi amaqupha akho hlezi ebanjwe kanje, hlezi uzazi ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele hlezi ulindile, uqaphele, ube sober minded, ulungele ukulwa. Hlezi uzazi ukuthi ngaso sonke isikhathi usempini mangabe ushawe ngapha kwesandla sokunxele bese uyavika ushawa ngesokudla. Uyazi ukuthi mawusashawa ngesokudla sokunxele sisala senze njani, siyaphola, and masisaphola sizophinda sizame futhi siphinde sishawe futhi. Why? Because indlela elula ukuthi uthathe umuntu umqumbe phansi ukuthi umshaye ngendlela eyodwa, kabili noma kathathu. Let's say ulimele umuntu edokweni, uyaxhugela ukuze asheshe alalele phansi, pressa lona leli dolo leli elimele. Angithi nayo noma bezingela babamba egulayo, babamba lencane, babamba lengazi lutho, namakholwa ke lo umncane ongafuni ukukhula enkolweni, ongafuni ukukhula spiritual, uyena usheshe atholakale kalula, uyena usheshe abanjwe kalula, uyena usheshe kucace ngempilo yakhe ukuthi kahle kahle kwenzakalani, yena usheshe kubonakala ukuthi cha awuyilutho wena. So bantu baNkulunkulu kumele hle siqhakashela, siqonda sonke isikhathi ukuthi sisempini, impi yakwamoya, impi le esimele njalo sihlezi sibamba ama-fist because isitha sesiyazi ukuthi siyabhonga njengebhubesi sifune singamgwinya ngithi. So masibhonga nje ibhubesi sifune singamgwinya, thina senze njani? Siya-relax sithi bathini ungasigwinya, thina si-right, sicela usigwinye baba. Senze njalo. Sesitsheliwe ukuthi sigwinyana ngani, sayaleza ukuthi sisebenzise 1 no 2 no 3, sabonisa ukuthi lokhu ugcobo, lokhu ungcolile, lokhu ukuthi nokuthi sifuna ukugwinya ngakho lokho futhi. And njengamanje sesiphila isikhathi lapho khona abantu abaningi sebenza kushuba makushuba, sesiyobona phambili, sesiyofela khona, kanti indaba ukuthi nokuthi. I promise you umuntu waNkulunkulu, if usanalowo mazwi lawo, usanalo lokhu ukukhuluma lokho, uyazisola, sengasekho ukuphulukisa, sengasekho ukuphenduka, sengasekho ukuhlenga, sengasekho ukusindiswa. Uyazisola isingasekho ibuyele emuva, sengasekho indlela ongayizama, but indlela ungayizama manje usaphila, ungayizama manje usaphefumula, ungayizama manje usakhuleka, usakhulekeka, ungayizama manje usakhuluma, usakhulumeka, ungayizama manje because njengoba ngisho abantu baNkulunkulu yabo labo ngale kwethuna bakhala, bayazama, balikhalele lethuba wena unalo usaphila, bese bethi awubheke lo, animbuke wenjani, yazi ukube kuya ngami, yazi ukube kuukuthi nokuthi. It's like manje uhlala nibuka i-TV, let's say nibuka igame yebhola noma nibuka whatever, noma nise-stadium nibuka lona ibhola, lo ngaphandle ukwazi ukuthi abone yonke into because uyi-full view ukuthi naku lo angabe uphasela lo, aphasele lo, lingene igoli. But wena ula kwi-field awukwazi ukubona zonke izinto, but ukwazi ukubona lokhu uqondane nakho ngaleso sikhathi, ukwazi ukubona lo muntu oseduzane nawe ngaleso sikhathi. Awukwazi uhlakaniphela ukuthi mhlawumbe lingahamba lisibhola lize lifinyele lapha bese yenzeka lento. Aza kucikeke lo ngaphandle athi buka lo, buka face lima kangakanani, buka yazi ukuphasela uSibanibani, yazi ngabe lingenile igoli, yazi yabo nje ukuphila lapha emhlabeni ufana nomuntu kanjalo kwi-field. Awukwazi ukuyibona wena ukuthi uhamba kanjani, awukwazi ukuyibona wena ukuthi kwenze 1 no 2 no 3, but into ongakwazi ukuthi uyibone uJehova. Ungakwazi ukuthi uzicelele enkosini uthi Nkosi ngicela ungibonise ukuthi ngisahamba kahle yini,
Cela ungibonise ukuthi ngisahamba ngakho yini. Cela ukuphenduka ngibuyele kuwe Msindisi. Cela ukuphenduka ngenze intando yakho baba uhlala ekhaya ezulwini. Ngoba mina ngiboni ukuthi kwenzakalani empilweni yami. Angiyiboni izinto ezizongihlasela, angiyiboni izinto ezizayo, angiyiboni izinto ezongithwalisa kanzima. But sisacela wena mdali wezulu nomhlaba ukuthi kube nguwe ozongisiza. Ukuthi kube nguwe ozongilekelela. Khona ngizohamba kahle endleleni ngoba ngiyafisa ukubona ubuso wezulu. Ngale ndlela uNkulunkulu uzokubonisa even through a dream ukuthi awenzanga kahle. Ubhede la nala nala. Phenduka usishintshe ukuthi nokuthi. Mebona ukuthi futhi awuunderstand ngalelo phupho, engakhuluma nangomprofeti wakho enkonzweni, engakhuluma umfundisi wakho, engakhuluma through umshumayeli, engakhuluma through whoever uNkulunkulu afumana ithuba lokuthi akwazi ukuthi athinte inhliziyo yakhe. Inhliziyo yakhe bese iyathinteka bese iyayenza intando kaNkulunkulu bese ekhuluma through yena. Because izithunywa zikaNkulunkulu ziyizinto zikaNkulunkulu nje kuphela. Izithunywa zikaNkulunkulu zizinyawo zikaNkulunkulu nje kuphela. Izithunywa zikaNkulunkulu ziyamehlo kaNkulunkulu nje kuphela. Izithunywa zikaNkulunkulu ziyizandla zikaNkulunkulu nje kuphela. Izithunywa zikaNkulunkulu amadokodo, amagumbi kaNkulunkulu. Asho njalo encwadini yabaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 19 ukuthi anazi yini ukuthi imizimba yenu idokodo likaMoya Engcwele lingamele nenze nanoma yini ngayo. Kodwa ngaso sonke isikhathi nenze intando kaNkulunkulu. So lamadokodo ukuthi prepare ukuthi uMoya Engcwele uzohlala kuwona. Bese usuhleli kuwona ebese siyakwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi senze intando kaNkulunkulu. Emthabisa emthokozisa ayilangazela each and every day empilweni zethu ukuthi yenzeke. So abantu abajabulile ngoba uNkulunkulu abanaye. Ngoba imimoya isibaholela yabaholela ukuthi hayi wena thanda ukuthi wena ujatshuliswa ukuthi wena ujatshuliswa imali, wena ujatshuliswa 1 2 3, ujatshuliswa umndeni, ujatshuliswa abantwana, ujatshuliswa ukuthi izinto engamele ngabe ziba ngaphezulu kaNkulunkulu. Yes, uNkulunkulu akanqabile ukuthi zonke lezi zinto zibe intokozo kithi. Because vele singabantu intokozo kuba mnandi manihleli nabanye abantu. Kuba mnandi manijabula, nihleka, nenza zonke izinto. But uyasiyaleza ukuthi intokozo yethu maybe semthethweni wakhe njalo. Maybe kuyena njalo. Siphelele ngaphambi kobuso ba njalo. Ayithangi phela. Ayizolo phela. Hayi mangusomo Sabatha kuphela. Hayi manguisonto kuphela. But nsuku zonke. And mawenza kanjalo ngikuthembisa umuntu kaNkulunkulu uzothola ukuhlengeka, uzothola ukuphulukiswa, uzothola ukuphiliswa, uzothola ukusindiswa ezintweni zonke ngaso sonke isikhathi. uJehova umdali wezulu nomhlaba uyasithanda, usithandela ukuphila okuphakade. uJehova umdali wezulu nomhlaba uyasithanda, usithandela ukuphulukiswa, usithandela ukuthi sihlengwe, usithandela ukuthi sisindiswe, usithandela ukuthi simbonane naye ngelinye ilanga. Ngakholwa uNkulunkulu yazi ahle isihloko sethu bengasona lesi uNkulunkulu asesiholele kusona. But ngizoyivala nje lenkulumo. Sinika nje isihloko nje sokuthi isikhathi seduzane. Phendukani bantu. Umbuso wezulu ususondele. Imimoya iyalwa, imimoya iyahleba, imimoya iyaluthekisa, imimoya iyalinga, imimoya inamanga, more especially. Ngiyaphinda imimoya inamanga ikakhulukazi. And uhlezi wazi ukuthi if uyisebenzisa kaNkulunkulu njalo ngaphambi kokusebenza uzoqala uhlaseleke eqala khona ungeke uzusebenze. Njalo makhona into kumele enkulu uyenzele uJehova uzohlala uqala uhlaseleke eqala khona uzojivazeka bese uyalahla ithawula ugive up bese ubuyele enkanukweni zakho. But ilwa unxusa uJehova ukuthi akusize. Indaba inqotshwe ngento eyodwa, umkhuleko. Uthi Nkosi nako futhi. Naku ngikhala. Naku ngilusizi. Na inhliziyo yami ebuhlungu. Naku kungithwalisa kanzima lokho, naku kungigqilaza. Cela ukuthi ungisize mdali wezulu nomhlaba ngoba intando yakho ngifuna ukuyenza futhi ngizoyenza ngenkani. Because yonke into siyaforce nje manje, makhola.
yonke into iyafosa nezwe, yonke into isiyenziwa ngenkani njengamanje. Isithi sihodulele esonweni nasenkanweni zakho, zihodule nawe, zihodulele enkosini, ubuyele kuJehova. Sihodulele ezintweni ongasithandi, uphinde uzibuyisele, usihodule ngokukhuleka. Yesu wenzile kabi, wangenza kahle. Bona ngaphambi kwaNkulunkulu ngokuthi kube nguwe ovula iminyango, ovula intuba ukuthi sithi asingene. Wena futhi o-responsible ukuthi leyo mnyango oyivulile uphinde uyivale. Umsebenzi wakho njengokuyivula kwakho, iphinde uyivale futhi, not ukuthi uzithwalise kanzima. But uqinise uJehova umdalisi nomhlaba wakho, usize ezintweni zonke. Gcwele ubuthi, agcwele amanyala, agcwele ububi, gcwele yonke into engekho right lapha emhlabeni njengamanje. Bese asibuyeleni enkosini, sinxusa uJehova umdalisi nomhlaba ukuthi asisize kona konke. Ngoba ngomoya wakhe nangezingelosi aziyaleza njalo. Usuke iyalezela ingelosi ukuthi izokwenza kube lula ukuze ukwazi ukuyenza lento othanda ukuthi uyenze. Bese kugcina kulale kuwena-ke ukuthi unenkani yini noma ufuna ukwenza njani. Because ngaso sonke isikhathi kuncike ekuthenini wena inkani yakho ilele kuphi. Ngabe inkani yakho ilele ekuthenini ngizoyenza ngenkani le ntando yaNkulunkulu, noma inkani yakho ilele ekuthenini ngeke. uNkulunkulu useyobona. Zibuze lokho, but iba nenkani because kuyaliwa njengamanje. Sonke silele ukungena embusweni wezulu. Sonke silele ukuphulukisa ukuphiliswa. Sonke silele ukuhlenga ukusindiswa. Sonke silele ukuthola ukuphila okuphakade. Sonke silele ukungena embusweni wezulu. Ilelephi inkani yakho? Ekutheni hayi mina ngifuna ngenkani, ngifuna lokhu ukudla phela ngenkani. Ungena uNkulunkulu uzokudedela bese eyayibophela lapha enhliziyo yakho kuloko kudla kwakho lokhu uthande kona ukudlula uJehova. But if inkani yakho ilele enkosini ukuthi mina ngifuna uJehova phezu kokudla, ngifuna uJehova phezu kwale drink, ngifuna uJehova phezu kwale ndlela, phezu kwalo mfana, phezu kwalo mntwana, kumele udele ngisho umntwana wakho. Dela abazali bakho, dela umndeni wakho, udele konke ngenxa yevangeli, ngenxa kaJehova, ngenxa kaMdali wezwe nomhlaba. Uzothi mase usukudelile konke lokho, nguwena ozothola ukuphulukiswa ngelinye ilanga. Wena ozothola ukuhlenga ngaso sonke isikhathi, ngokuthi ukudele konke ngenxa kaKristu owakufelayo. So sibe nenkani bantu baNkulunkulu. Sithi thina sifuna uKristu ngenkani, ukuthi imoya yasilwisa iba nenkani, because uyayazi manje into ekumele uyenze. uNkulunkulu ukutrainile, uNkulunkulu ukususile ezweni, uNkulunkulu wakuhlenga, wakuyekisa amabhloyi, wawayeka usugqoka iketi zodwa, wakuyekisa ukuhleba noma kwenzeka ngesinye isikhathi singikhuluma ukugcina baphinde bahleba futhi wangaba-rebuke nani. Phinde futhi noma usuza because usuyakwazi okuningi. uNkulunkulu kususile, awusabhemi, awusaphuzi, awusahlali nanoma bani, usungcwele, usuwenza intando yaNkulunkulu, awusazenzi zonke izinto ezinengekayo just because usuyakwazi konke lokho. It's all about repeatedly doing it. Qhubeka uyenze intando yaNkulunkulu, siyayazi but asiyenzi. There is a joke bethi bani ngabalenzayo izwi, ningabe ngabalizwayo kuphela nizikhohlise, because olizwayo kuphela kufana nomuntu oyibuka esibukweni. Mase sisukile esibukweni usekhohliwe ukuthi bekade njani. But olenzayo izwi, it's a refreshing ukuthi konje kokanje, konje kushoda ukuthi konje kumele ngiphile kanje, konje kumele ngihambe kanje, konje kumele kanjalo. Sibe ngabalenzayo abantu baNkulunkulu, ezikaNkulunkulu. Sibe ngabaligcina ngaso sonke isikhathi. Sizigcinela thina ezimpilweni zethu, ngoba ngokuligcina kwakho uzisiza wena, indlela yakho le ekuphileni, but futhi ngabe indlela yakho ekufeni. So bantu baNkulunkulu masiqaphele ngaso sonke isikhathi. Umdalisi nomhlaba sakubusisile ngethuba saphila. Khona abangasenalo balahliwe la bekhona, basekungcoleni, basemanyaleni, basosizini, basebumnyameni, basezintweni zonke ezingathandeki, abangazifisi, abangazilangazeleli. But wena ukuphi? Usaphila. Wena ukuphi? Usahlelekile yabo nje benethi izulu ugqoka umbethe i-throw food mara kanjani wotha ngisho i-heater. Into enkulu kangaka. Lalela kunomuntu ohamba ngenyawo nje manje.
odakeni eligxavaza onamabhuzu, your sweet boots la ungatholi ngisho udaka because uthi uphuma kulelo jalidi lelo, uphumela endlini egcekeni elinokhonkolo, uthi usuphuma futhi ungena emotweni awutholi ngisho kusanenhlanhla kusayithuba. Asibuyeleni enkosini, samukele uJesu njengoNkosi nomsindisi. So le video nje ngokholwa uNkulunkulu uyawuqwashisa abantu kakhulu ukuthi imimoya isebenza kanjani. Imimoya iyamanipulathana. Umanipulate umuntu ukudlala ngengqondo yakhe. It's like uzodayisela umuntu, umdayisela insurance zonke lezi zinto. Kumele udlala ngengqondo yakhe khona ezoyithenga phela lento yakho, le product yakho. Kumele udlale ngengqondo yakhe khona ezohalela ukuthi awuyazi ngempela, yazi uqinisile, yazi ngempela ngiyidinga lento kodwa ubungayidingi. Kumele udlale ngengqondo yakho. Even abantu besilisa bashela ngamanga, they just manipulate ingqondo yakho, umanipulate-ke. Uyaholeleka ekuthenini uzufise uyicabange ngempela lento akhuluma ngayo. Uyaholeleka uzulangazelele ngempela uyifune lento le akhuluma ngayo ebese ugcina uwelele kuyona. Ngaleyo ndlela isuke isiwinileke ithi halala. Anazwana. But ungadideli imimoya yokumanipulate. Usazokhula enkosini ufinyelele kwi-level lapho khona isitha sesizokumonitha-ke manje, sesizokugada. Sigada ukuthi wenzani ngaliphi second, ngaliphi minute, ngaliphi i-hour. And into ezolwiswa kakhulu kuwena, it's the power of prayer. Amandla okukhuleka. Qaphele futhi if amandla akho okukhuleka kunokuthande but ayancipha, ila usushawa khona, ila usulwiswa khona. Qaphela isikhathi, even the duration. I quote nje from lesini kade ngiba nayo izolo from i-channel ebizwa nge-Heaven Update ukuthi even the duration of ukukhuleka kwakho, if sekuncipha kunokuthi kwande izikhathi namahora, ila usushawa khona, usu-attack khona because liwisiwela wena ukuthi ungalinge wakhuleka ngoba kunamandla okukhuleka. Jehova ubona ngisho umkhuleko wesoni, ubona umkhuleko yabo bonke abantu, ubona zonke izinto. So ulishawela ukuthi uyadonsa, shawe idonsayo shemtshali incwadi Nehemiya chapter 6. Ushawe idonsayo but ihodole ngenkani, idonse le ndaba, udonse ukukholwa ngenkani. Hlala unethemba ngenkani, hlala usindisiwe ngenkani, hlala uhlengi ngenkani, hlala uphulukise ngenkani, hlala wenza intando kaNkulunkulu ngenkani, uyihodule uyidonsisise lento. Ngoba kuliwa nawe isikhathi sifishane sincane. And Isaiah, singakhohlwa Isaiah 43 verse 21. I remember nje yesterday ngilele awangikhuluma lawo mazwi ukuthi laba bantu engizenzile bona uba bashumele udumo lami, laba bantu engizenzile bona uba bashumele udumo lami. Singakhohlwa abantu baNkulunkulu, uNkulunkulu senzile ukuthi sishumele udumo lakhe. Akasenzelanga ukuthi sizotanasa la emhlabeni, sizodla sithanda ukudla, silale, sivuke, siphinde repeat the same thing over and over again. Cha, usilethele ukuthi sizoshumela udumo lakhe. Everywhere la uhamba khona, etekisini, ebhasini, esitimeleni, ushumela udumo lakhe. Caca emsebenzini uyiphoyisa, ubatshele ngoJehova. Emsebenzini uthisha, ubatshele ngoJehova abanye uthisha. Emsebenzini udokotela, ubatshele abanye udokotela ngoJehova. Emsebenzini uyiklina, tshela amanye ama-cleaners, tshele ibasi bakho, tshele ibhosi yakho, tshele bonke abantu batshele ngoJehova. Sabalaliswe kaNkulunkulu la uhamba khona. Kuvama iqiniso ube ngumlindi ofanelekile ngaso sonke isikhathi. Ngoba maye ziwi tando yakho Baba. Nkosi nje benani ngibusise kakhulu abantu baNkulunkulu. Cala nje ukuthi ngovalela lo myalezo, ngiqine njalo. Yaliwe impi. Ngiqine njalo. Isitha sikhona siyala. Silwa namakholwa manje. Asena ndaba nalaba bangakholwa. Hlobo sesikhwameni right. Kulisa laba abazikhonza zikaNkulunkulu. Kulisa laba abafuna umbuso wezulu ngempela. Kuliswa laba abayizithunya more especially laba futhi abanesibindi abangona amakwala. Sozazi wena ukuthi mkhulu ongakuwe kunowasezweni. Nkosi nje benani usise kakhulu manje ziphakade
Inhliziyo nazi ukuthi uNkulunkulu azizonda izona, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele ngaso sonke isikhathi. Ngiphinde futhi abantu bakaNkulunkulu andlulisela kwabanye bakwazi ukuthi bathole ukuphulukisa nokusizakala nangokuqonda ezintweni zonke nje umuntu bezomhlaba athanda ukuthi sizazi ngoSibinani manje kuze phakade. Amen.